Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Srpska pravoslavna crkva i vernici 6. aprila slave prepodobnog Zaharija. Od blagodati Božije osjećao je kao da mu gori cela unutrašnjost njegova. Na pitanje svetog Makarija ko je prvi monah, odgovori Zaharija, onaj ko sebe neprestano prinuđava na zapovesti Božije. Na pitanje Ave Mojsija šta znači biti monah, Zaharija skine svoju kamilavku i zgazi nogama pa reče: ako čovek ne bude ovako skorušen, ne može biti monah. Bio je velikim svetlom među monasima u pustinji i mlad se upokojio u Gospodu. Pošto je sveti Zaharije bio odraz blagosti i mira, običaj nalažu da se vernici trude da nastave tu tradiciju. 6. april je i početak vaseljenske radosti. Slavimo predprazništvo blagovesti, kada se arhangel Gavrilo javio Bogorodici i rekao je da će roditi spasitelja ljudskog roda. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.